Ktien KaJingibieit hagani ka por ka bamenta kalong nega shiti ka baningkon ka jong upol apostol ka shiti ka baningkon ka jong upol apostol shaki nong koren ka lenong ka baningkon bat nan pule haki ya rekod ka bakat pra Ktien KaJingibieit ka ong pune KaJingibieit ro na ka banta jongki Ibadon hagi kisam ki jongki iban snap bat ban shak skor ya Ktien KaJingibieit namar ka Ktien ka Shaphang ka Diengphna kalong Shisha Hakita Kiba Jot Noh KaJingibieit Hynrei hangi kiba yok like him kalong kabor ublay namar ka king namar ka Ktien ka Shaphang ka Diengphna kalong Shisha Hakita kiba Jot Noh KaJingibieit Hynrei hangi kiba yok like him kalong kabor ublay dagi day Ktien na Ktien KaJingibieit na bu ia ka kerteng jong ka kubor hagare ka por ka bamenta ka jinpen pau ka Diengphna ka jong Jesus Christ the revelation of the cross of Jesus Christ ka baningkong ka Kyajibieit Shaphang ka jinpen pau ka Diengphna ka jong Jesus Christ nakabenta jonga bat jongfi kamat ka baningkong kong it reveals our minus state kapan pau yakata ka jinglong ka badum haga jingem ka jonga bat ka jongfi kata gade kamat ka baningkong napakat yagini ki arpuni ki Ibala pelong yagani ka Diengphna but when the din la panom you uta minus horizontal beam but uling ni toyati la ni pekha ya ka dur ka jamu u signify la you brand Shaphang u minus u baha the subject jinken ni kan mau you barabo Bagai kajimut abanong, baga Diengphna kapanpau, ya KaJinglong ka jongi. Nakamau yo Adam bakaim, lakfer iden. Lakumno ka sopti ka bakikipon, omdon bran hagre ka propay, kabala bangkot, syagre ka sopti, kabakini kibriw ka baningkong haga Bible kipon. But yagada sakti ng the Shekinah of God. Lani ka buram ka Jonglei. Piraban mo doon. Habaw ada mo pet yagaim uyoi ka buram ka Jonglei. Habagaim ka pet yo Adam kayoi ka buram ka Jonglei. Hynrei hadaway ka sui. Kabagini ki armut kipen kongo ka sur ka Jong Satan. But bande ya kanu ka bomday haga jingem ka jonti de haga da por la minus no haga da por la otno la pendo la pendamno la launo ya ka puram ka Jonglei punta Ktien KaJingibieit kong baro hilalepot Bat kila do le noe ya ka buram ka Jonglei kata ka day ka jinglong ka badong ka Diengphna ka jong Jesus Christ ka panpau ya ka jingem ka jonga bat ya ka jingem ka jongti hilapan kali hagre ka por ka bamenta kay ka bapenlong ya ka perkay bakan pop hadukat ne balay bon ki drugs addict, balay bon ka jingklem ka jingauria, balay bon ka to ka kim, balay bon ki nungto, hagi kisni ki bambenta, ka daw ka long, bala minus ya ka jingem ka jongi. Nalo ka kper iden, ka bau Adam bakaim, Shem la kongo, ya Ktien ka jong utray.
Katagade kabalingkon, balese dona pleng jongiro, hagade kapor kabamenta, habang kren Shaphang, kajingpen pau, jong Diengphna, kajong Jesus Christ, ya kajinglong minus kajong, ya kata kajinglong bom long bom manjong. Desa mensibu ko jong belai, ulaban pen pau, hagajingim kajami, mangaru hangi la minus yana. Manaro hande la minus yana. Kamat kabar KaJingibieit hagane kapor kabamenta. The revelation of the cross of Jesus Christ. Kajingpen pau kabar Diengphna kajong Jesus Christ kapen pau hanga berhapi. Kapen pau ya kajinglong pura jongka. Napasyak kini jumur api, lecture Durya Puson Duai Patindui Yakabor Jong Diengphna. Kane Diengphna kabalabu hadim jongi. Nagwabanong yafi tang une u horizontal beam. Kampat long Diengphna kabapura. On the labo yone beam ubapenyen langalabanong the vertical beam. De hanin yuri yaka jinglong pura John Diengphna ka John Jesus Christ. But kamun ayu habong don uding ubapenyen. But don ro ubapenyen but mentang yuri. Yang tahu bagaimana the sign of the cross, the great young plus, but hari yui jagata kajilong kabapura Diengphna kajong Jesus Christ. Haba kren Shaphang plus nitip baro. Haka subject jingkenyong R plus R kalong sao kababut ban penyonong paningalapanong ban penbol. Ban mga bagapi, habang ni Don hagane KaJingibieit, ni Hynrei Shaphang Diengphna kajong Jesus Christ, ni Don kamban soto yagane kajing Shisha, hoy hagaban nengkong kapenpau yagata kajinglong bom long jonga bajongfi Hynrei na ay nuyo blay bahagamat kabaar kapenpau yagata kabor kajongka kabau W.DSuting yagane Ktien, my grace is sufficient for you. KaJingibieit jonga kadabiang nakabenta jongpi katagadai ka completeness jong Diengphna kajong Jesus Christ. Idei banay mo yublay nakabenta Diengphna kajong. Barhabang ikren Shaphang kanika completeness of the cross of Christ. Niken mauro yagaleway KaJingibieit shamansim kaong kumne len ti dreng day Diengphna. Nantip mangi jibadon hagale KaJingibieit lalakam don Diengphna kajong Jesus Christ kay kalanti kajona bat kajongpi bangin tendo baru play. Nabaru W.DSuting yagane Ktien. No one comes to the Father. Ang don wala banleg pa like no naga kabamot like no naga Diengphna. But the Bible kaong yagane Ktien. Kabaylong jong kapok kalong KaJingibieit ngalong habi hagamat kabalingkong. But Diengphna kapenpau ya kata kajinglong boman jonga bajongfi minus Hynrei menta Hynrei but the Bible gong ba KaJingibieit kajong blay lembo Jesus Christ kalong kajingim kababom jubot katagadai ka completeness of the cross. Kamat kabalay KaJingibieit hagane kapor kabamenta. Idong Hynrei ulit imat. Diengphna kajong Jesus Christ kapenpau yang KaJingibieit kajong ulay. The cross reveals the power of God's love. Laban pastor habang Shaphang KaJingibieit
Bon spahaja di message balakren de shakri ke jumutrai Hynrei kerpat yaki ai yagre ko por ke bakodor ke jumti banin yo smell sashi sen Shaphang KaJingibieit ke jumblay lengba ke jumpen pau ke Diengphna ke jum Jesus Christ ke KaJingibieit Kaba ke Diengphna ke jum Jesus ke pen pau na ke benta jonga pat na ke benta jumti Iparengyong sacrificial love. KaJingibieit kawalen yakaladi. Unconditional love. Kata KaJingibieit kabondon kendon ngalabanong lani divine love. KaJingibieit bakenjablay kabagiong hadapi. But hakimi kilai tali kijing batay Shaphang KaJingibieit nerfapin yafek hakini ka por ka bamenta KaJingibieit jong ka Diengphna kadai KaJingibieit ka bajit ya KaJingibieit nang mamanawan mapinginin uay unong yalamiam hakini ka protay ubong I will die for you nang yak na kabenta jongpi namar banga iyapi Wakilok ro ngam taray beginong yakalok yung lok jonki beginong I will die for you because I love you. Hynrei habani pek habani pure Shaphang ka Diengphna ka jong Jesus Christ niyo yakata. Kat kumuyones kalong balay kinakot ka bakan reo the Bible kong bawlay la yana yafi hado kata Kadhadu bawun ay tinoyo kon balakamarway baway baro pangekaw unam joksyo Hynrei unyo yakajingim kabapong jugut sacrificial love nangtanin petshusyo yakata KaJingibieit jong ka Diengphna kabangong habi KaJingibieit kabamdon pot kabamdon jinkot haka kabamdon boundary nalabanong from eternity to eternity balay kalong kunta KaJingibieit jong ka Diengphna ka jong Jesus Christ kadaw kalong gali ka Bible kang agashiki ka jong kong shakinong korin kong don lai tali ki KaJingibieit KaJingibieit bat KaJingibieit KaJingibieit kan sakot hagaway kasmi KaJingibieit ko kan sakot hagaway kasmi kitanda kinkot hagaway kasmi kabor kitakala kin sakot hagaway kasmi Hynrei ka Bible kong KaJingibieit kayane balay KaJingibieit kayane na happy from eternity to eternity na bamjukot sa bamjukot kani KaJingibieit jong ka Diengphna kan yaine kadaw kalong baka Bible ka omro yang ikikantin ublay ulong KaJingibieit man pamipet ya ka Diengphna ka jong Jesus Christ kan mau yang gaway ublay uong I am love ngalong KaJingibieit baka Bible kong KaJingibieit kayane shadu kibomju hagini kisni ke bamenta probangebe what hada protect Kristan joi kidon ijin higai ki babakara haba grand Shaphang KaJingibieit away ki political leader kong yegini ki contain don't love to rule what eat yano bansan shariati Nagatagalong na mama, nagabanta jongi wat kimadon hapo, jong KaJingibieit Kristan, bagin soto yagane kajing Shisha, palaong shusho yagane ki contain, don't love to dominate. What eat, what let eat, what pen eat yaki brew, but shim kabu yaki. Basa kaway kajing tagabong, what eat yaki brew, but kita ki brew ki bapipi kin isi yaki waipa. Sumabha perkap yaki ki sentence. Why? Let's say don't bring jongi hagane ka jigasang. Ibang pagton yagara ka divine love. Kata KaJingibieit ka jumblay haga donot. But haga mansingin ka jongi bangin meet na ganing.
Kajing kebakencan kaju try bapengin juai. Ai hang aku try ya kajingi kaba Shisha kajome. Tangas ngotenat B.Lyngdoh Ktien kaju blai kaon B.Lyngdoh uklanwan banyo syakri uwan ban syakri na khot ya fi hagane ka por ka bamenta pet ka Diengphna ka B.Lyngdoh Christ ken mau ya gane ka jingi ba B.Lyngdoh Christ ulang ka jingi ka jong blai ulawan ba un syakri yana bat ya fi ngin tuai mo blame kundak ni datani ka jat jingi ka bangong diwain kamat ka basaw ka pini friend hagade ka por ka bamenta ka Diengphna ka penpau ya ka jingmap ka John ublay. The cross reveals God's forgiveness. Ladon ka way ka jing talk about ni di Ktien maaf yana dong forgiveness unlock blessings. Kajima ka plela te ki jingkarku bakin tod haga jiem ka jamu breu hilabang pastor ki jingkarku ki bakunno nam kren Shaphang ka jingkarku jom ka tali ka motor lani ki yeng ki sen ki bapipidon ka spa ka poem na kren haga ka por ka bamenta baka jingma ka jom blay ka play ka jingkan jom ka breng bapi ki jingkarku kintod haga jingem ka jonga baka jompi baka jingkarku ka banengkong haba nila yo ya ka jingma no blay but haba ni ma ki way baka takalong freedom ka jinglay Lord B.Lyngdoh om yang ini Ktien lada kilatip ya ka jing Shisha ti ka jing Shisha kan pelai Lord ya vi hagani kisi ki bamenta don shibon ki progane shibon ki mensim ki bakodor ki bashape shakom hagi bor jamu boman namar bakim shem lama ya ka jingmat ka jutrai bakim shem lama pro ya ki perlok ki perjor Narabikwa ya ka freedom haka jing syakri yo blay. Experience the forgiveness of God. Mat ya ka jing ma ka jing blay. Sunubaha ma bro ya blay. Na ay sa way nong yala. Bogdon way sim mo wadon hapo jong garo. Arwin sim mo wadon hapo jong garo. Manlagasmi ukwa banbi nagaro bagong he. Habang pwede kiway pa kiprolok jong itanat uyam ukang. Hagaway kasi udonway pastor ulit. Siya KaJingibieit lapalong kung KaJingibieit marudonway ukanat sama. Ubadi yung usin. Ubadon hapo jong garo. Bahwa pastor pede kong sin ulay seneyo uyam ulay upisa kadaw kalon bau kwaban he ukwaban donya ka freedom Hynrei pula namar la kantala ya ka ro parmi pastor wisneyo kong sin longgo samla tangan teno yaumi usin Hagaba khadu la dek me kren ye gador or pastor la thi dei pastor non klo dei ve pa but on the la thi pastor oi haji ula lao yo to pala bolong you can fly now melawan he unta ne kwa bolong habi haba pipet ya ka Diengphna ka B.Lyngdoh Christ ka penggemau yang apa dia pi baka don ka jingma baka ta ka jingma kan ai ka jing like Lord om ka jing like lang ka jing like Lord bangin syakri yo try rebot ba ibang pastor duway na ka bentajo I have no freedom
Nam don KaJingibieit, nga don hayimani, nga ruai, nga duai, Hynrei nam don ye KaJingibieit. Kata dari KaJingibieit kabanengkon probenebi, ladangi lama Shisha, ye KaJingibieit KaJingibieit, bat ni mabro ye kiwei. KaJingibieit kabar, KaJingibieit kabapalatban ye Shaphang, on Ktien KaJingibieit. Hoi kadon KaJingibieit ada Bible kadon nam selawan banrai banbo ya KaJingibieit Hynrei kawai KaJingibieit kalong hila bandon KaJingibieit ban KaJingibieit kawai kala bandon KaJingibieit kajongpi o KaJingibieit dan Shaphang Hynrei kenma ya kawai there is peace kadon KaJingibieit nagabenta jong ina kibreu kibalamat ya KaJingibieit jong Diengphna kadong Jesus Christ kadon ro KaJingibieit the crowd. The Bible talk in the presence of God there is a fullness of joy. Hakajindon ringkat KaJingibieit kadon KaJingibieit the crowd. Kibreu hagadega protei kiwan ya KaJingibieit the batang sipor Hynrei nagbabanom habi KaJingibieit the Shisha ninyo ya ka onda nila snofo ya the board jong Diengphna kajong Jesus Christ pagatrei hagadonod but hagaman same kajong Kibreu baba Diengphna tip ya gadegaway Kibreu ubakmen kani KaJingibieit kamde KaJingibieit jong ka protei kamde KaJingibieit habani ruayen kare KaJingibieit wadapen jong KaJingibieit jong KaJingibieit kali Diengphna kajong Jesus Christ habagapen pau ya KaJingibieit ubreu palayo ya KaJingibieit bat ubanang uban map ya kiwei utau breu udon ya kata KaJingibieit kabajok ngayon isipon ki sama ibatolong ki bapaiden ngayon isipon ki ramba bat ki long tumiro ki bapaiden ki pastor duai menor oh na syakri Hynrei Hynrei menta na paiden menta na kalong daw kalong KaDiengphna kajong Jesus Christ kampat rong hagagonod hagaman sundin KaJingibieit nagbabalong hapi kadei kata KaJingibieit KaJingibieit jong Jot Noh KaJingibieit ladon galo lesilapan kaliyu blay ablay ka top priority ka jome blay on forgiveness KaJingibieit banma Bala pion dan pion hari ini sini kita minta nama dia Shaphang Kaba KaJingibieit but kini kita kata dalam kebadan kam Hynrei dia gini kawai eternal miracle Kaba crowdan kabo play ule KaJingibieit kamde Shaphang ki miracles Hynrei Kaba crowdan kabo play ule probably kadai KaJingibieit yung nongpop umakomanga pagkumapi royal bride. Let's say on pride. I bought an abundant soul, giving it the eternal miracle. Kamba kababonjo. But sagaway, na wandra hagre por kabamenta, Shaphang kabneng, hagajim kajongwe. Kung no mangimat kabneng, hagajim kajongi malagaswi. And Shwai Bawal, Iwan has something, Iwan has joy, has shalom, but Kalengani Gariga Juri, Yon Yagini Kantin, are you safe? Are you safe? Lapan in them yapi, Lapan in them yapi. Kalamot, Kahima, Kajublay, Kaladon name happy, Kabneng, Kaladon name happy. Kapan Kamau Yanaya, the way that you talk. If you don't forgive others, now bon sin islogan at panduay, play mom yana. Ganito iti hado menta bangayen hane habang aton ka personal devotion na yet yala ka John KaJingibieit ngong try map yana.
Kidon shibon kijingtwa shibon try na yakando map yaga na try pibuay Hynrei ondala puay hagade ke jingong map yakiway map yakiba kren sniu yapi map yakiba le sniu yapi map yakiba insult yapi de hangta kalong basikom tamduay upa Tuma. Ujisu halor jong Diengphna Calvary uduay na kabanta jong Gibril. Hynrei shaman sim kong labia yo labantiu yo lathapio la lebenyo la kremsliu kikentin kibapunja. Naladay mga pamilya. Supres kahitay ro yana badyapi bangin map yakiway. Way Islam on no sin, who can not Jisu Amen. New hope in new sin, Madam Mudur, Sauspa Kandai Pusi, Manoban, let up Yemi Hadukata, Reka Jumbut Hanto, Kalon, Baka Jimab, Kajum Blay, Kalon Kabajalil, Ban Manaban Mopiro, Ladanila Yo, Ban Mat, Yakajimba, Kajum Blay, Kajin Kotjong, Ktien, Kajum Blay, Kalon. If you want to see heaven, let it be quiet when you eat, Yakablay. Mat, Mendo, Kasim, Kabakato, Kabakishon, Pakikama, Ikibriru, Kabakamayam, Apion, Kopa, Kumafi. Opa, Mapi. KaJingibieit haying hasem, ngadang perkat baling, don KaJingibieit hagihin kisem, kadao galong, baulok umla balong, forgive me, kalok kamla balong, forgive me. Miliyasalok, shibon kibakum kita, ki broken homes, broken families, kadong tandalay kadao. Kajing salong, kabadon, hagadonor, hagamersin, jumulok, lanikalok. Kimla banong, maafiyan, habakismoto. Ba't kinikibre ka sanat na yung Jisu? Jisu ang maafiyaki, what a joy to forgive others. Believe this fact. Kamat kababot, kabasan, KaJingibieit, hagani kapor, kabamenta. Diengphna, kajong Jesus Christ, kapenpaw, yakabor, kajong ublay. It reveals the power of God. Hagani isni kabamenta, wayabong kwa, yakabor, unang yalabong kwa, yakabor, kiramba, kikwa, yakabor, political leader who quiet the war, who umang quiet the war, and then don't way real crown, who only contain power, his poison, kabor, kaday, kabi, letting him nang sumaria ka. Nang kren Shaphang the war, na kren Shaphang the war, KaJingibieit, KaJingibieit. Day laling paya KaDiengphna, Ujisu ang ikikintin. Paya kajong KaDiengphna, badbod na diin jonga. Kataga de kajing kren kabakraw, kabopray Jisu la kren. Bahaga de kapor kabamenta, biyang pastor na kwaya kapor. Na on habi, paya KaDiengphna, kajong Jisu Christ. KaJingibieit. Jom KaDiengphna, banta ya KaDiengphna, kabamut, banta ya KaJingibieit. Lani ngalamanong, bangin long kita ki Kristan, kibayat, yat hagano barugon, yat yatipok ki jongi, om hatipok ki jongi, kadang KaJingibieit. Habang hiyap hatipok, kalawat hiyap, Klen kajingkala kabawat, piyang klen fakdian, yung Jesus Christ, Hynrei hamon, yap yatipok kabawat, nila yaklat lok, bakipok ki Johnny, laradon lanog no the message, jong the balang kajung blay, ha, ispasnen kibalep, but hadu menta, but hagini tipor kiban sawan, but katakalo,
alin yin yak yakipok kitoni baro. Kata kadai kajimut habu jisuon ba yala kajong Diengphna. Yap yakipok kijongpi. You want the anointing to pray because Shaphang KaJingibieit sweat, but the board KaJingibieit can pray KaJingibieit KaJongi. Jesus on, yeah, KaJingibieit. Sacrificial. Ongilen ya kaladi KaJongi, but KaJingibieit ya kaladi. Kajegatat kabaniba ya Diengphna. But hagani KaJingibieit. Yakipok ni KaJingibieit radi jongi. Ni hantaro ni siwi ya dor kabaran. Bandon hakijat jong Jesus. Berkata gadai KaJingibieit. Kando por ni ay shisui banshok hakijat jong Jesus. Kataro gadai kawai kabanibaya Diengphna. Bankren banruai. Hadukan no, nirasiw yung kador kabaran. Haba kren Shaphang Diengphna, ni kren Shaphang kador kabaran kabu Jisu, urasiw na kabanta jonga, pag nagabanta jongi. Habu on ba iya Diengphna, siw yung kador kabaran, ladekikwa banuri yung kabor kajongi. Nangka bod, Yagay KaJingibieit yung humility, KaJingibieit, 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 KaJingibieit. Kita baro prabanedi Diengphna ni ba yaga Diengphna kajong Jesus Christ. Larga don kapor ninyo panhigay dan Shaphang kaneka subject carry your cross. Berway nung to on yekini contain. A crossless life is a powerless life. KaJingibieit kabondon Diengphna, kadai KaJingibieit kabondon bo. Haganu karukom, no cross, no crown. Klem Diengphna, kenal ikadegaway, anundon pansiat. Jisu haswa, onyo ya kapansiat, bansyong, hagakti kalman kaket, KaJingibieit, kenal ikadegaway, ulat dek, banba ya Diengphna, badmenta usyong, hagaket uden ya kapansiat. Badon sarway KaJingibieit, no thorn, no throw. Klem kisya, hagajin KaJongi. Kenal yang kena gawai, minam laban syong hagaket, kaket kabakan jablay, kaket kabakan jaban sen. Aba keren syong kisya ngakrai kenal, ia kapan singet sya kalau pendai hagakri kajung Jesus. Ki kisya kiba pi deng hagani kisni kiba menta. Kajing syakran bay prabanegi, kalabalong hau prabaneg, kalabalong hakilap tijor, kalabalong hau no, kata, kadai, kadak, kabapi, kibaya Diengphna, bat, lapundung, yusyak KaJingibieit. Natip hari ini kita sen, dalam perjalanan dia kandung sibon KaJingibieit, hakitam kijam kabapi kitray. Dia kandung KaJingibieit ada family berjongpi. Dia kandung KaJingibieit ada jing syakri play jongpi. Kita kidai kisya. Abod kibril kimahan syak. Ondala bo ya kapan siya. Don kiba paidin no. Don kiba manjing essential. Don kiba duai show. Don kiba balay atray nalang kundi. Right. Kuwa hidayah fi nang bagay ka kubor hagay ka por ka bamanda pa ya ka Diengphna Shaphang hagay ki siya jong KaJingibieit but on the kilapas ya ka school ka bor KaJingibieit kan pray B.Lyngdoh hagay KaJingibieit amat ka kado ka banya kren hagay ka por ka bamanda Diengphna kajung Jesus Christ kapan pau yoksian
It reveals the mediator between God and man. Haba kren Shaphang Ktien, ni kren Shaphang uta unong penyesot, ni kren Shaphang uta breu, ubayeng hapreng, jong ki arlian mamla. But mentang ia pai de Ktien ke jumblai, ke kitab ke jung Isaya ke nong rasan pukndai, ke dekot ke beningkong bat ke baa. Ke Ktien ke jumblai ke om, kau blai ke Ktien ke jumblai, om shem la perlengkot ya kan. Kiskor ki jumblai, kimdai kiskor ki bakelut, kan hadu bakinamla, banyos ngel, yana baryafi. Hynrei ka don ka way ka daw, hag na kot ka bar, on ka Ktien ka jumblay, ka day ka jumbaman jumpi, ka day ka pop ka jumpi, ka day ka jimbam kongo jumpi, ka day ka juyele persha jumpi, ka day ka jimbishli jumpi, ka day ka pop aubria jumpi, ka day ka pop jumpi, ka day ka pop syukor jumpi, kidai kita kibalong ken ka kenro jom KaJingibieit. Aru belai kot yang apa jefi hadai ka por governmenta ladang ila long kunta shalom in pai. Look to the cross. Hai sa Diengphna ka jung Jesus Christ ba ka pemchep ya ka Shisha. Katong ka Ktien ka jumblay ka shikiu Paul shikinong Ephesus ka lenong ka baar ka dekot ka bakatsaw ka Bible ka kren Shaphang kata ka kenro jong KaJingibieit kata ka kenro jong KaJingibieit on pen kalem no yaka KaJingibieit jongti don shibon ki prabangai pi ki ba ay KaJingibieit ki bong ay ngoyo blay men shwang along kunto men tang along kunde yaro try mong why balay ka daw kalong baya ka kanro jong KaJingibieit hapdeng jong ki baru blay lapen kalem yaka hagado rupam lapen kalem yaka ka kanro jong KaJingibieit ka balong ka pop Jesus Diengphna Calvary. Uyeng bat pula penjaw ya kesnam gitu. Bat hagano kano kacuken kemidriu kabadon katenro jong KaJingibieit haba kadei kesnam ke jong Jisu yaga ka kenro jong KaJingibieit lapen tuano ya kaya royo tra. Bat hagade KaJingibieit sengru nasi dona penjongi ibadon yaga ka kenro. Yang pastor nga duay Nalawad yung kakmat ka dumutray, but no blessings on don ki jinkerku. Kaliya ka nito way, lesi ka don ka kenro, kabarben ka kenro ka bakra, kabayeng hapadeng jumpi ka rin, patang tenkenlem ya ka kenro, yukro cross, siya ka Diengphna ka Jesus Christ. But yaga ka kenro KaJingibieit ka jumti on pentua yaga snam ka jeng. De haga ka rutong ni om Jisu unay uksiyang jong ka jutang ka matambay. Uyeng hapdeng jong na barublay. But yaga ka kenro ulap pentuano yaga. But Jisu uyeng hapdeng ulay hakita mon ipan Yesu yang berupa bahagian yang